ранги сафед ба бар кардааст. Қадамбоева ва Муъминова бошад бо ҷудогӣ кабуд бар муқобили ӯ мебарояд. Қадамбоева 3 маротиба дар Осиё миёни наврасон, 2 маротиба, 1 маротиба дигар миёни ҷавонон барандаи медали тилло аст, яъне қаҳрамони Осиё аст. Қадамбоева паҳлавонест ки таҷрибааш зиёдтар аст. аз гранд-слам 3 нишони биринҷӣ дорад аз ин мусобиқот ва Муъминова новаста аз кам дастоварде ки дар куштин дорад ҷавонтар аст. Бояд бар муқобили ин ҳарифи узбекаш хуб ва тавоно нишон диҳад қудрати худро. акнун то кадом дараҷа ба ин муваффақ мешаванд ҳанӯз раундҳо ё давраҳои аввал аст. фаъол аст Муъминова барои афтодани ҳариф ва бояд ҳамчунин дар неваз ҳам эҳтиёт кард. баробари қувваҳо аст. онҳо куштин мегиранд ва аҳлия аз Қадамбоева дида шояд дар ҷашми бо назар расад ки фаъол менамояд. аммо ҳолати кумикатаро барои ҳарду паҳлавон рефери нодуруст медонад ва аввалин бор шидо медиҳад барои мо ва рақиби мо. аммо офарин аҳлия. бетарафона ҳам назар кунем, аҳлия фаъолтар аст барои ҳуҷум кардан пай дар пай ба рақиб наздик омадан. қаду қоматаш ҳам дар вазни зери 52 кило аз рақиб камие надорад. аммо бояд татами зардро тарк накунад, чунки берун баромадан аз татами зард маънои шидоро дорад. ҳоло Қадамбоева қадам барои пеш гузоштан ҳаракат мекунад ва аҳлия бошад аҳди баромадан аз набардро дорад. наздик меорад аҳлия ва бубинед ин шидо барои Қадамбоева дуюмин бор бояд нишон диҳад рефери. на, рефери ҳоло хомӯш аст. 100% камфаъол буд Қадамбоева дар доштани гиребони аҳлия баръакси аҳлия худ дод. аммо ин ҳолатҳои мушкил ва сангине ки барои аҳлия аст. эҳтиёт бояд шуд аз ин ҳолатҳо. навбати дигар бо ҳам расидан ё бо ҳам наздик омаданҳо аст. ҷаҳди бештарро аз ҷониби аҳлия мебинем. ҳаҷмаи довари марказ пай дар пай садо медиҳад. чусту чолокона куштин мегиранд. аз ҷуфти пешина дида дар ин рақобат афзалият 100% мебинем. ҳоло ҳуҷум аз ҷониби Қадамбоева, ҳамчунин аксуламал аз ҷониби Муъминова ва замин наомадани сери чангол намудан аст. аммо Қадамбоева қадами мустаҳками хешро дар зери чангол овардани Муъминова пеша кард ва сад мушкил аст барои аҳлия аз чанголи ин рақиби узбекаш берун шудан ва асайкоми Қадамбоева ин бонуи узбекро муваффақ мегардонад ва аҳлия чун Обиҷебов аз даври аввали гранд-слами Тифлис
ترک میدان میکنند. فاتح محمدبکوف برای اهلیه مصلحت میداد شکلی درستی گوشتین گرفتن و مبارزه بردن، ولی افسوس که دورو دراز دوام نکرد. ببینید حالت تکرار رو چگونه بود. چنگال پلنگینی قدمبای و برای افضلیت آورد و 20 ثانیه حتی پیشه پهلوان قزاق است. پهلوان است که در عالم سامبو او را خوب میشناسند. همان سالی که ما استقبال از اولین قهرمان جهان بعد از شادروان سید مومن رحیموف استقبال از پیروزی خواجه‌زاده بیروز میکردیم، این کوانوف هم همان سال در سوچی 2017 هم با نشان طلایی خیش در قهرمانی جهان وزن 62 کیلو درخشیده بود. همچنین برنده جام جهانی سامبو است و 2 مرتبه در قهرمانی آسیای سامبو برنده مدال طلا است. اما سامبو دیگر است و گشتین جدا دیگر است. جیبوف هم که یک تگ سفید به بر کرده است، این پهلوان ما نشان نقره گرند اسلم را سال گذشته به دست آورده بود که یاد ندارد، وقتی که جیبوف در اولانباتر ماهیون نشان نقره این مسابقات را، همچنین مدال درخشترین جیبوف در گران پری دوشنبه بود. خب اکنون مکتبی جدا با مکتبی سامبو میان همدیگر در دور اول مبارزه میبرند. داشتنها یا کمیکت قوی جیبوف حالا کوانوف را هم قدر ناراحت نکرده است. حالتی نوازه می رود. پهلوان قزاق میخواهد که زیر چنگال گیرد جیبوف را و جیبوف باشد در حال خود را سمت دیگر می آورد. برخواستن و حرکت ها کردن است. جیبوف باید در این لحظه ها خوبتر مهم با تفکر بلند زیرکی همون سمتی که پیشا میکند تا آخر تاکتیک خود را بجا یا به کار برد. اما کوانوف برای جیبوف امکان نمیدهد. کوانوف میخواهد که او را در حالت نوازه پهلو برد و کار خود را در زمین نشان دهد، اما بیهوده هر دو زمین هم کار میکنند. کوانوف از گرند اسلم 2 نشانی برنجی دارد. این پهلوان قزاق. اوه سر کتفی عالی بود از جانب عابد جیبوف که اینجا کمفعالی کوانوف را نشان میدهد. احتمال است که این داور ازبک برای کوانوف اولین بار شیدو نشان دهد. نه میگوید خوب است. کوانوف هرچند در گشتین سامبو ستاره است ولی در گشتین جدا هم تا قدر در این گرند اسلم ها مدال دارد. 2 مدالیو از این مسابقات هرچند مقام سیم است ولی او را و زر نزدیک بود در اینجا عابد جیبوف را آوردن کوانوف خیلی خطرناک بود. باید از این تاکتیک احتیاط کرد. در وزن زیر 66 کیلو ما پهلوان پرقوتی دیگر داریم. این امام علی نورالی است که نوکک و زر اولا قبول کردن کوانوف رو و امام علی نورالی است که نشان طلایی گرند اسلم را به دست آورده بود. خب حالا اکنون عابد جیبوف باید نمیدونم کدام اصول یا تاکتیک مخفی خود را به کار برد تا اینکه رقیب را لااقل یک وزر زمین بیارد تا گشتین در گلدن اسکام ادامه یابد. حالا که به گلدن اسکام فرصت هست. شدای اول را برای کوانوف نشان دادن ولی این کوانوف که یک وزر دارد در زمین وقت کشی یا وقت را کشال میدهد. اما
басуди ҷебов низ замин кор кардан. Неваза ба хотире ки ин ҳолати неваз овардани паҳлавони қазоқ ба хотири он аст ки вазаре боқӣ монад. анос ҳам идома медиҳад Куанов. аҷме барои сонияҳои дидори асосӣ барои Куанов муҳим аст ки худро барои рақиб нигоҳ дорад. Аммо барои Ҷебов лозим аст ки вазаре ба даст орад, чунки ӯ аллакай дар ин дидор рӯ ба бохт аст. аммо афсӯс ки барои Ҷебов ин лаҳзаҳои тиллоӣ ба суди ӯ ҷамъ аст намешаванд. Куанов ин ҳолатро бар дурух рақибро замин меорад. муҳим як вазари барои ӯ суди кор буд. ҳамин тариқ Куанов ин паҳлавони қазоқ дар ин дидор дастболо мегардад ва Обид Ҷебов грандслами Тифлис Гурҷистонро бо оғози набард тарк мекунад. акнун дӯстон пешкаш гашт ва акнун навбат ба Қувватов Муҳаммад Солеҳ расид. паҳлавони мо бо ҷудогӣ кабуд 21 сол дорад ки бар муқобили рақиби 23 солааш Ваче Адамиян Гуштин мегирад. Австрияро муаррифӣ мекунад ҳариф. акнун Қувватов бо Адамиян барои давраи аввал Гуштинро оғоз мекунанд. ҳоло кумикатаи ҳарду паҳлавонро рефери Гурҷин дид ва барои ин ҷуфт аввалин шидоро нишон дод. Қувватов барои паҳлу овардани Адамиян ҷаҳд мекунад. аҷме мешавад. Қувватов барои паҳлу овардан бояд ҳаракат кунад. Адамиян ҳам бисёр гӯштини хуб дорад, ҳарчанд ки ин ҷуфт ҳарду аз мусобиқоти ҷаҳонӣ инқадар медалҳо надоранд. аниқтараш на аз грандслам, на аз гран-при. оҳо, як вазаре ва тариқи сар ҳимоя кардани Қувватов аст ки ин Адамиян аст ки эпон Қувватовро меорад. сад ин партоби Адамиян имтиёз овард. ҳатто метавонистанд дар ин ҷо нобаста аст надодан. бубинед ҳоло такрор ба сар ҳимоя кардан ин хасоки маки аст. бояд Қувватов ин ҳаракати худро бикунад. акнун дӯстони азиз, Қувватов ҳам мағлуб шуд. ҳоло мо имкон дорем барои бозпас нашр кардани ҳунари акнун ҳамдиёрони азиз, ҳоло барои бозпас намоиш додани ҳунари Ҳақдод Гулов бар муқобили Баянбаҷав паҳлавони муғул навор пешкаши шумо мегардад. паҳлавони мо бо ҷудогӣ кабуд гӯштин мегирад ва Баянбаҷав бошад бо ҷудогӣ сафед аст. ин муғул паҳлавон ки рӯ барои Ҳақдод Гулов истодааст. оҳо, аввалин вазари ба суди паҳлавони муғул аст.
این حالت وزر اکنون اقداد گلوف را خیلی از پیروزی دور میبرد. باید اقداد گلوف هرچی که باشد هجوم را پیشه کند، چون که در ثانیه های اول این وزر نه اونقدر به سود کار است. اینها دوره های اول هستند که پهلوانان ما گشتین میگیرند. حالا گلوف اکنون برای امتیاز به دست آوردن حرکت میکند. او را لازم است که لااقل یک وزری را صاحب شود، چون که بیانبجاف پیش رفته است. اکنون فکر میکنم دیگر پهلوان مغول از این پس فقط پیشا میگیرد راهی گریز را برای باز ماندن یک وزر. اما دوره های اول است. ما باید در این دوره ها خوب و شایسته مبارزه بریم. حالا اقداد گلوف برای زانو آوردن حریف حرکت میکند، اما زانو آوردن ها کمی است. باید که امتیاز به دست آورد. حجم رفری اقداد را بر مقابل بیانبجاف رو برای همدیگر آورده است. پهلوان مغول دویم بار است که از ضرب چشم رنج می‌برد. قسمتی از نبرد باقی مانده است. باید اقداد برای حق خود را پیدا کردن تلاش کند و هجوم های پیوسته را به کار برد، چون که الکی رو به باخت است. هر یک ثانیه برای او مهم و ضرور است. او سر کتف آوردن قریب بود برای گلوف، برای قریبی بودن دیگر است و اجرا کردن دیگر است. هر کسی قریب می آورد، ولی هر کسی که اجرا میکند بهتر از او قریبی آوردن است. اقداد گلوف تجربه گشتنش کافی است که در مقابل چنین رقیبان شایسته برآمد کند. در نظر دارم سن و سالی که او دارد، باید در این سن و سال در این مسابقه خوب درخشد. آنها که در گشتین های وطنی به قول دیگر صدرنشین هستند، ولی صدرنشینی را باید در میدان های بیرون نشان دهند. شدوی اول برای بیانبجاو به خاطر آنکه انگشت وارد کرده است با آستین اقداد گلوف. اقداد گلوف برای چند ثانیه دیگر بر مقابل رقیب مغول خویش گشتین میگیرد. امروز روز اول است که گرند اسلم است که گرجستان تفلیس استقبال از پهلوانان سبک وزن میکند. این مغول پهلوان وقت کشی میکند، حالت نواز آوردن حقداد را پیشه میکند و میخواهد در اینجا موفق شود. شاید برای بیانبجاو شدوی دوم را هم داور مرکز نشان دهد. بله، دو شدو برای او نشان دادند.
ҳар шидое ки нишон додам барои вайрон кардани қоидаи гӯштин аст. ин сонияҳои ангушшумор ба кори Гулов ҳақ дод, ҳақиқатро навард, ёнектараш пирӯзиро навард. дӯстони азиз, акнун дидем, чун шоҳид гаштем ки рӯзи аввали гранд-слами Тифлис барои се паҳлавони мард ва як бонои тоҷик бебарор омад. умед дорем ки фардо паҳлавонони мо лабханд меоранд. ҳоло ҳамкасби мо сорбон аст ки ин лаҳза гузориши моро давом медиҳад. шоду пирӯз бошед.